Alhamdulillah, sukruki mapu jiri sisi rajan ni pun Allah Ta'ala rimuka na inriki pada hadir dalam na yaun rumah barakai akata tuntu iri yosimata ni pun Allah Ta'ala nama muarai kuritu pun Allah Ta'ala na pacapu ia jalta rego angkata turusiwi sininna parentana makotoforo na pacapurki na sabak pegaw amalak madicing amin ya rabbal alamin. Pura marisang ni reseseta makadai na iya jumai as-somaraja na ikang tumatapai iya naritu as-somalabi na patantungang ritu pong Allah Ta'ala riyamanan na umakna namin na Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba na pamardeka pong Allah Ta'ala reso juma mas sebusap butaw poleri rana kapacallan ni pong Allah Ta'ala nanigini kita umat reso na juma yari gawanin na majapun na realitutui ni ritu poleri pacallang ang kairal kuburu pada tuha makran agamata tu pandritai ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw laylatal jum'ati illa waqahu Allah Ta'ala fitnatal qabri dega gasallam mati resona juma yar gariwanin na juma sangadinna realitutui wikoritu agar nari tutui ripong Allah Ta'ala yang nari tu pacalang angkai real kuburuna nareko angkai asona juma pada tu dan ni malaikat ribaban nama sigi padang kemana malaikat itu dan ribaban masigi aga zaman nama malaikat yang nari tu moki tahu mula-mulai mutta mari masigi na inapa tahu ada piring iritu gangkana menrek ni mati pak baca katubay riasik na mimbarai jadi mega apalan na punay to makelele to mali ang kajok rimasigi daripada to matengah-tengah mutawar masigi puranaran petu pandita tak makadai ni gini kita ucam meresona juma pada cam mejunnu lainapa na lo mat juma riwat tu mamulangi magati jo karimasigi mat juma makade yang reguruta saman na makaro basit diunta ani gini kita lo mat juma riwat tu maduai saman na makaro basit di saping ani gini kita lo mat juma riwat tu matalui saman na makaro basit di bembe yari aki basu nani gini kita ulama juma riwat tu maapae saman nama karo basit di mana nani gini kita ulama juma riwat tu malimai saman nama karo basit di telo jadi nareko masuni imangi ya rega menre ni pa baca kato bay riase na mimbarai ha derek ni koritu maleka risidepe na mimbarai rego angkana tomani ngi bipakato bay macu itu macu ni itu maleka na yotu mamulangi gang kamumpo na matasoy yotu mamulang jadi yotu mamulang yotu gang kamumpo na matasoy watu maduway gang ka matanri na matasoy watu matalwe gang ka atas sarangan na acakaran na matasoy yarega riwatu mapalla na asoy ripalaka jewi watu mapai naniya watu malimay rimunri tainre na matasoy kami na matanriwe gangkan na lisan nasoy naiya ripasalenaran na sampaja jumai nalolo ido sa becu itana gangka aso juma mangoloy ya jadi sipungang rinirina dosa marajai engka kurta dampengi dosa becut tak pang Allah Ta'ala mapamula yoro jumai gang ka juma mangoloy maka ya agamata as-salawatul hamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati
wa ramadana ila ramadana mukaffaratu lima bainahunna iza jatanabat al-qabair. Naya sampaja lima wattui nania sampaja jumai elattu ari juma laingi nania ular ramalangi elattu ri ular ramalan laingi aga ko itu nalolo dosa beccu yang kaya ri pallawanganna nare korini niri wi maiga dosa maraja. Masalah lebih dalam persik diriwayat makadai Nabi Musa lori bulu Baitul Muqaddas aga na itanisit dia wawang pada makasiyuangi pong Allah Ta'ala nasi bawawi atong-atongeng dari tanah ini manan roh ape bali nama kedai ika pole kiri umakmu kikasiyangi pong Allah Ta'ala okoni roh itana 70 tahun nasi bawai atong-atongeng aga na porioni Nabi Musa rekor na paturungan ni pong Allah Ta'ala tarwada lori Nabi Musa na podangi makada Musa na punay umma na Muhammad sesso angkarilalan sessoy duan rakang masarodi cing na iya manan na pagkasiyuan na umma mo ita na 70 tahun na makada Nabi Musa po ako pegay aswari to maga na tamakalabi na 70 tahun umaku masumpa na saba atong-atongan lori idipuang nasasami Nabi Muhammad umat na karena pong Allah Ta'ala yan narito aso jumai aga nama minasan itu Nabi Musa rekoro asoy maka ni pong Allah Ta'ala Musa aso satu mo punay aso na aha na punay Isa asona aseningi asona Nabi Ibrahim asona salasai na punay Zakaria asona rabai na punang Yahya asona kamisi na punang Adam asona jumai na punang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si bawai umat narito aga takajan na Nabi Musa nasaba alabiran na iya umat Nabi Muhammad sina tumalabi nasabalat biran na sampaja jumai masarositina ki pananungang ipogaw irito aniya ratekari wi ajak lalo nari capa-capa resangnya sojuma sa makrito agama tak mantara kasala sa jumaatin sahawuna biha taba'allahu ala qalbi ani gini gitu tetangi sampaja jumai rego angkana inakataiwi dia gaga osorok kenai majapuri calan ri pong Allah Ta'ala rilalang atinna tau munafik ri tanrai ri pong Allah Ta'ala tau munafik perlu to ri pamak kadaya ro kato bai bahagian na pole ri sampaja jumai jadi nare ko ri baca ni kato bajumai ajak na nang kaki makadada elino yare gai ada dega apalan na punay asaba sia-sia 7 mata sina tahu labina fa Allah Ta'ala